yes. Rwimbo ni rwa Makibi James na rwetagwo Arome hau niho turi na ndirenda guonia uria ruthakagwo na twina guonia rhythm na solo yake. Ni rwimbo ngegwe ni ruhuthu tondu arumenya ni very simple. Rhythm no he rhythm iria thakitwo rwimbo-ini iria ni constant irathie kuma kiambiriria, yani iyo irathakwo rwimbo-ini ya thakagwo atiri. So before na ngwire kidosa kinyambe ngwe yes, iyo ni rhythm iria thakitwo ni irathakwo ni irathaka na rwimbo original. No yo ni ukini it's the same. So rwimbo ruru nyambie na gukwira atiri ruthakirwo kia G sharp. G sharp ni no ha kwambia ha, that is position ino, that is from 4th fret ukanyita uguo, iyo ni yo G sharp ya mbere. G sharp yegire ni V style from fret number 8. Iyo niyo G sharp ege. Then hena G sharp ino ege ya kunyita bar chord, that is from 13th fret hapa. So now choose guthaka kana, which is similar, only that maybe kasauti kidogo ita change but in the same key ni the same. Rurenda nyambe nguonia rhythm iria simple ya guthakira haha hapa. So rathaka G, that is G sharp, D sharp, no sorry, G sharp, C sharp na D sharp 7 hapo. Ni kawaida tunotole tutakaga G ha, C na D7, only sasa tumeenda a fret higher. G sharp, C sharp, D sharp 7. So irathie tutaka down up, down up, unyitete C sharp tutaka 5, sorry, tun odie D sharp 7. Six one. Ugadie C sharp. Ugadaka 5, 4, 3, 1, 2. Ona D sharp 7 ugo methakora ugua. Gaya pira modurume na muhino wake kona ipurume hau niho turi uguo riu. Iyo niyo rhythm iria simple. Riu guka the original rhythm ya rwimbo ri unyitete G sharp ino githemba giki ri urathaka 5 unyitete ha, urathaka 5 4, iyo ni constant. So uguo wathaka 5 4
no sorry 5-3 thako guo, that is unyitete D ino, sorry G sharp ino, alafu ule haha una pull off hapa, alafu 3 wathaka 13th fret, so wa combine hiyo ni part ya mbere. So ya kurekereria ya kerere ugathaka uguo haha 5-3 yafu ya kere one, two, 3. So sia rhythm ru combine sio thirathi that is 14th fret, but usikize uniguthikireria thauti niguo wakone wahithia note ni ukumenya, but at least ni ronekana haria ndirathakira. So hiyo ni part ya kwanza ya mwisho. Hiyo ni rhythm iria thakitwo rwimbo-ini. Part ya mbere ni ya keri, ya mbere, ya keri. So nona hiyo rathaka haha, sorry, nona hiyo 5-3 ugenyita G sharp ino egiri uthake kana uthake umenyitire haha ta C, sorry, uthake 5-2, it is the same thing na kucheza 5-3 hapa. So ugithaka ono all is acceptable uguo. Ugithaka uguo nani thakire haha yote iko sawa because it is in the same key. Rekere uguo ni solo to ndienda kuraihia video no. So solo ino yake ya rwimbo ruru ri ithakitwo na double strings, that is so unyitete G sharp ri part ya kwanza ni hiyo, ugathie hau alafu una close hapo, una close hapo, open close hapo. So ri part ya mbere roka atirini, so nona open ino nduramithaka hatiri handu kumithaka. So urathaka ukaruge ino tiro tundi uguo, that is unyitete haha G sharp ri una slide. So ni kuslide una slide, una slide 3 ukathaka string 2, una pick hivyo, unaruka hii tiro tundi ukathaka uguo tunduriru ya keri no thake haha tu kana uthake haha. A lot of techniques haha gita-ini ri ikoragwo ni so long as you're within the same key no thakire mweno na ni ura understand
key wega na ni understand positions wega ni unaweza choose venye utacheza. So part ya kwanza yenye nimekuonyesha, alafu ya pili tunduru tiru tiru ugasokera, alafu ukabata haha ugathaka 2 na 3, that is from fret 11 na 12 2 3. So part ya kwanza, sorry, tunduru tiru tiru tundi tunduru tiru tiru tundi. No urathi rutwaro twara kahora ruguthie tiriri. Thakitwo uguo no thake ha kana thake, it is the same thing. Ona maybe no ne a bit challenging, but ile kitu na kuanga sure gitumaga gike tutorial no ni ndiramenya terere. Alafu sasa unajua kila tutorial there is always a technique unaweza soma, but naona thaisi maybe no remo gukonora like uwezi kuicheza at the moment, but no me ati ugutura level ile ile thaisi, the more una practice the more pia mikono yako ina gain speed. So ukikuja kupatana like after 1 week or 2 weeks 3 weeks 1 month usoke guthaka tutorial no nokone ukuremete ni ukuhota kumithaka. So inaenda hivyo. Part 1 hiyo ku slide ni constant kama ni yani uramethaka ugo he solo. Sorry. Rekireria hau ha 3 na 2 na 3 kana aha bado kathaka haha open ino ya haha mbere, that is from string number from fret number 6 and fret number 8. So ina option igire ukuje kana urekererie guku mbere no choose urekererie. So it's connecting, it's the same thing but ni hali positions ni tofauti. So iye kindu kiria giabata kuelewa tutorial ni no ri hii kitu rwimbo ruru thakirwo kia G sharp ni ndakuonia rhythm ciothe igire ungithakira haha na riu ni ndakuonia original area ninge original area rwimbo ini, alafu riu ninge ni ndakuonia solo. Yes, please subscribe and share.